Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi kai channel sing bahas subscribe na mentah. Menteri Rangba Gejala Assam Himanta Biswa Sarma ulong ba insakem ya nongilam ke Kongres Rahul Gandhi hadin balakut ke election MP Chalok Sabha. Ya kene ulong haka baidai bat kejengmi kelumar haka arpulai tarik jong mentau benai haka por bawan ke Bharat Joda Yatra haka wahdi haka ba laylam khamat daw Rahul Gandhi. Himanta Biswa Sarma ulong ba insakem ya Rahul Gandhi hadin balakut ke election MP Chalok Sabha batla register kes persyaio batla thungru da ke special investigation team pantok kit ya gane ulong balada kem ya Rahul Gandhi menta kibiru kit sekeno balek politics handrai ngim kuslai bakai BJP kan sanjob hi ya ke election MP na Assam omnon kam ban lek gerki ya ka bala ban keta ya ka sukesan Himanta ulekeno ya Rahul Gandhi ba open sheet ki pai ba ban lek penpra ya ke jengker balabu degi pulit bat ulu kena ru ba kene ke jengle kadai ke jeng temu ban pen kelumar hapok gejala Assam handai ke sarkar kam ailat ya kum kini ke jeng dia habawan sejela kum ki beriu banabar dan kam ban but ki kendon balabu da ke sarkar jela handai ngila khang yaki ban rung sepok gejala tang ba ngi klem khang pat yaki ban yai lenti na ko wahati laya thu chu chu bala de pat pekre yak lenti bakin le chakowati handai ki klem le chabupen Hasarika Samadi Keshra bat kiwai ki jakamane kumta ulong balada kiburom ya usankar dewa kidai banlik syabar peta satra kabaseng daupat bushu sutra kabadon hagleti bakiyai Rahul Gandhi haba jikren kamat kipat ba ulong ba menteri Rangba Gejala Assam udai ubalasyak control remove hagakti jong Prime Minister kari Narendra Modi bat kumjuru home minister kari India Amit Shah bat hagas ngi ba Himanta Biswa Sarma unut bat kren ya kejeng don kam jengki pat ba unsai syak kan tai no syarud ong Rahul Gandhi